Talatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan ana daw iti pagsasao ako nana. Saan alanga ti importante, no di ket tinasayaat nga ugali. Tampok ditoy programa tayo. Kas Talatibyan! Tatang, ibaga kada kayo nga gawid ak inton Sabado. Adda kadwak, ni Dibura, ti kaayan ayat ko. Nasaya at mat nga round, taim pakaunam. Tapno makasagana kami mat kanina anang mao. Uwan tatang, pakibagayon tulat ta kininanang ah. Apay, agbayag kayo ditaw eh. Napagtulagan mi kini Dibora nga agkalay sa kami tatang. Agpatakder kami iti balay mi dita. Ay katala At damat maipatawid ko kada kayo kan ni Freddy adagayo. Ijay taong ti pagpatakderan nyo iti bukod yu abalay. Agyaman ako na tatang. Mawan anyaman na anak ko. Maragsa kanak, tamakita kan nga agsimpa. Mangbuo kamatan iti pamilyam. Alang nga ruden tatang. Urayan da kami latan inton Sabado. Agsaganatan bakit? Agawid intong Sabado di anak mo. Kadwa na ti girlfriend na. Kahit, anya ti plano daya. Agkasarda nga rod ka naon. Ay, adda nga tan aramatan di anak mo, iti panagkasarda. Adda siguro Nagbayag matin nga agtrab-trabaho iti ay syudad. Alangan mat nga wampay urnong na. Kahit inton makapagkasarda, agsubli damat lang iti syudad. Saan ka naon? Agpatakder ka no iti balay da ditoy. Kayat dati agnaud ditoy. Wan siguro May mayat matlaeng no ditoy dan nga agnaid. Tapno addakan kadwata. Adayaw no ijay sunad ti pagyananda. May mayat matlaeng ditoy. Tapno saan dan nga agab-abang. Ay, sa bagay matkit di Adda akpay akatulungan da nga agaw awer. Nukas pangarigan ta aganak dantaw. Anda kami nanang. Ay kahit umunag kayo anak ko. Hala, agtugaw kayo. Agyaman kami nanang. Ay, isugayam ti kaayan ayat ko. Ni Dibora. Naimbag abigat yo, nana. Ay, kastamot kan ka, balasang ko. Ay, nagpintas ka matan. Kan nagpudaw ka pa'y. Ay, agyaman na kiti panangidayaw yu kanyak, nana. Urayin yun ni tatangyaw. Napanla nagiwayway itinuang na. Uwan nanang. Agina na kayo pa'y laeng. Tamangisaga na akman iti meriendaan tayo. Nagpintas mat nga agpayson ti manugangan ta. Bakit? Nalaing ni Willie nagpili. Awagan ta ni Friday. Tagawid inton agkasar ti kapsat na. Ay wan nasken adumaray ni Freddy iti kasar ti kapsat na. Ay, awan pa'y nga tamat kaayan ayat ni Friday. Jack amo tawan mo't ibagbagana. Damagam to inton umawag. Ay, wan nga agpaysuan niya. Hello, apay nakawag kayo tatang? Natulagan ti kasar ti kapsat mao anak ko. Agawid kan to Kasta ka di? Alang rod, tagpakada ka na sapsapa iti trabaho. Wala Narigat mait no saan ka dumaray iti kasar ti kapsat mao. Amang ano isurot ko ti girlfriend ko tatang. Agam kasaritak pa yung muna, no kayat na ti umay. Adamat ten girlfriend mo? Uwan tatang. Nagsaya atin no kasta. Sige, urayin da kayaw. Uwan tatang. Kaya't mo kaditi sumurot kanyak inton agawid mahal. Apeng agawid ka, mahal. Kasarte kamsat ko. Kasta ka din? Sumurot ka. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. Sige, mahal. Agpakada ka nga din na nasapsapa di trabaho, mahal. Agbakasyon tamon mo iti mabayag. Adda kamay, nanang, tatang. Ha? Ha!
Isaw ti bagbagak a girlfriend ko, tatang, nanang. Naimbag nga aldaw yun, nana. Tata. Ay, kastamot kan ka, balasang ka. Kastamat kan ka, balasang kaw. Mala, agsasarita kayo pa lang dita. Tamang isagana ak iti merienda. Ay, umayak matbagat. Tulungan ka. Ay, unay matli napili ta anak mong bakit? Di matlaki di nakapili iti limpyo matbasait. Ay, Jack amo iti dayta Friday. Nangisit lang arudan. Nagbasit pa'y. Dadaol sakit di ti matana. Ay, no kasano kapintas di maasawa ni Manong na. Kabaliktad mati girlfriend ni Friday. Ay, kasarita man taputot mo. Ang mga nagbaliw pa iti panunot na. Ay, talaga kasarita. Oh, handa kayo matgaya man natin ko. Uwin manong, kadwak gayam ti kayan ayat ko. Ni Lorna. Hmm. Lorna, ti kabsat ko ngagkasar, kanti nobya na, ani Deborah. Maragsakan ak amakaam-am mo kada kayo. Kastak mat, Lorna. Maragsakan akmat, amakaam-am mo kan ka, Lorna. Imbagmat ata nakaumay ka. Tapno maam-amok mo ti pamilya ni Freddy. Naam-am mom kari dagiti dadakkel, dagiti nobyo ta. Wen, adada iti kusina. Agisagsagana da kano iti merienda. Sige, urayan tayo dito'y dananang, kantatang. Unay kamitan natin ko. Apay manong, Di ka lakit di mo't na nakapili iti napintas anubyam. napintas mo't ni Lorna. Anya? Dadail ka din dagita matam. Ay na, no kumamabulod mo ti mata. Makita, no kasano ti kinapintas ti nobyak. Ay saus, awan mo na din ka. Anya ngay tinakit-kita mi tinubyam. Sika ngay man manong. Anya mo tinakita may tinobyam. Abay, saan mo ang makita? Nagpintas, nagtayag, siksik na po daw. Makauma ti pintas na. Ha? Imbag ka ni Lorna, tanumingmingham iti mabayag. Kat karkaro apo mimpintas. Makamuka man langan. Baliktad kamot a tao. Saan tayo ngagpapada iti panagkita, manong? Nagpintas mo tan tinobya ni Manong mo. Napimpintas ka ang ni Deborah. Di nakman ulbudan. Ay na, sikat ti kapintasan para kanyak, mahal. Ay na, day talaunay ti magustuakin ka, mahal. Amom, saan kanto nga isukat iti ure asino? Ngamin, iparparik nam kanyak ti kina-special kukan ka. Siyempre iso nga rod asikat ti pinili ka nubyak. Tas sikat ti kapkap na ka. Agyamanak iti panagayat mo kanyak, Freddy. Inton malpas ti kalay sa damanong. Kaya't ko sumarunuta mo tan. Congratulations kada kayo adwa, manong. Manang. Agyaman kami ating ko. Ita, tanalpas kami na nagkasar. Subaro no kayo mataan ka ni Lorna nga agkasar. Wen manang. Kasta tinapagsaritaan mi. Saan ka di, Lorna? Wen, dito'y tantumit lang nga agkasar. Taadayo ti lugar mi. Agpatakdar kami iti balay mi ditoy. Ta ditoy kami ngagnaed. Kaya't mumot ka niya dito'y tamad nga agnaed, Lorna. Wen, apay kit din asaan. Anak, disidido ka amang ikasarkan ni Lorna. Uwan tatang. Payakas ta ti damag yo. Ay, di mo lang natulad ti kabsat mau. Nagpintas ti asawa na. Napintas mo tinubyak, tatang. Ay, Jack amaw no anya ti ibagakan ka. Para kanyak, tatang. Napintas ni Lorna. Ay, no, para kada kayo. Kat saan? Problema yo, daytan. Saan ko na problema? Nalpasan ti balay mi kini Deborah nanang. Iso nga umalis kami. Ay katwen tapno makasursuro kayo umawit. Nang runa di asawam. Ay, Jack pa'y nakita ang naginaw. Imbag pa'y ni Lorna. Taalis to gayam nga gargaraw. Makasursurun tumat lang ni Deborah nanang. Ay katbareng
Tasikan to tinakakaasay, no saan ang makasuro ti asawa. Awan ka di ti madlaw mo kada Debora kan Lorna. Malaksid iti nagdumaan ti langada. Awan matan madlaw ko. Adapay aya. Ni Lorna, nadalos iti balay. Iso ti para inaw kan para lines diti balay. Anggam ni Debora, jay lasarmeng ti ammo na asangwan. Ha? Ay, wan nga agpaysuan niya. Manipod adada dito'y balay. Diyak pa'y nakita ang naginaw ni Debora. Katuan. Ay, no saan nga agbaliw ni Debora? Ay, kakaasin to, dyan akta. Kaya't asawan dayta. Nalalaing ni Frede ang nagpilay. Wuna, ay, para kanyak. Kayat ko ni Lorna nga agbalin a manugang. Nagsimplay a babae. Awan koloriti ti rupa na. Tarakay nga aggargaraw. Nagagag. Nasingpag. Kahit kabayatan a bumaybayag dito balay. Makikita ko tinakal ang nagdiferensyaan da ken ni Debora. Oh, di ka ba't lagunayan, Debora? Nagadwa lalabaan. Makapasado taglaba. Pagsadutan mo't laaminan. Sigan taglaba. Kasano talangan nga no sakmat amin ng tiaggaraw. Kat, agbabawi ka na ng asawa kanya. Saan, met? Ngam tumulong kamat iti trabaho dito'y balay. Saan tala ko man alimasing? Saan ama balin? Tuladam ngamin anilor na. Naggagayt. Trabaho na amin, idi addata pa'y langit, balay na nanang. Una ata iso ti bagay na. Ngam no siyak. Jak bagay ti agtrabaho iti o nagtibalay. O malasa ka din na oras no pagtrabahuan na. At kalingitan ka man Angam, ay na, nagpintas ka lata. Adda ka matgaya man, mahal. Mabit lang alaag ti tuwalya kan ti pagsukatam. Ay na, nabasbasa ka itilingot. Sige man nga rod, mahal. Anak ko. Awan ka di plano yung agsubli jay syudad? Ay, kwa. Awanin tatang. Urayan min tinatulag akasar mi dito'y balay. Ay kat nasayaat nga rod Ken, agpatakdar kami tumutin iti bukod mi abalay, tatang. Ay katun Angam no siyak ti masuraw. Uray dito'y kayo paylaang balay. Awan mat problema kada kami kaninanang iyaw. No dito'y kayaw ang makipagnaid. Ay una yun, Wilay. Sika, ti adda dito nga aglablaba. Kasano, sadot na ti asawa nga aglaba. Ay, saan na mabalinti ka sta, Barok? Dagdagam ti asawam. Sikat agbalin akakaase no pampanuynuyam. Wananang, jakmat sardayan na bagbagaan. Ngam talaga ang masadot nga agtrabaho. Napintas nga agpaiso ti asawam. Ngam awan mo ti amuna. Tilang sumango iti sarming ti amuna. Di nala matultulad ni Lorna. Hungarod na na. Ang bagpay ni Freddy. Panalaing agpili. Ibagbagak ide. Adi man lang nakapili iti sa bali. Ngam na idumdumam at gayam dyan napili na. Friday, anak. Itakla ang maawatan. No apay anilor na ti pinilim. Uwan tatang. Gaputan na idumduman ni Lorna. Ado dagiti banag ang nakita. Ken nagustuak ken kwa na. Ken mamatiak iti pagsasaw. Ako na. Saan alang nga ti importante. No di kahit tinasayaat nga ugali. Dagita tinakita ken ni Lorna, tatang. Wayne, gusto ka anak ko. Kay swerte ka ken kwa na. Kita man ni Manong Mau. Agbalin maten nga under di saya. Ison ti para laba. Ay kit anusan na tatang. Taiso mo tinagpili iti asawaan na. Awan sirbi ti kinapintas. No sadut mait ken awan amuna.
apalak itaken ka nading ko. Ni, apay ngay mo manong? Naglaing ka nagpili iti babae ngayong kalaysam. Mamati kan, iti pagsasaaw. Ako na. Saan alang nga ti importante? No di kahit tinapintas nga ugali. Wen wili. Para kanyak. Adda pumintas ti babae. No amo na ti agtrabaho iti unag ken iti ruwar ti balay. Wen manong. Ken may sapay akang runa na nakita ka ni Lorna. Malaksid na napintas. Naggagait. Nagsingpot pa'y. Ken agsasabali tayo ngamin iti panagkita, manong. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Saan alanga ti importante? Nudiket tinasayaat nga ugali. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibiyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken itimet direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Kastalatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.